Kamdai tangga jing donong ya kita beladak pas ya ke graduate ndai menta kelawan segawai ke apot sepsni ya ki kon kikti ki junga ke jongpi namar ke jing priang kerki jong kane ke sorkar bawat iki bapas kelas 12 ru ken hap panile ya kata soba wanum ya hala to wanum ya convince to song wanum ki wanum ya ki Wanam yang lah, yang lama pintu kawit lut ke jinglang. Sampai ini pemikiran. Kawan sagawai, ka apot subsidi yang kikon, samla kita pulih. Kini kita dap yang 12 ru, kin apa nilai yang kata ke CUET. Bat bon pereng juki, kita ngat sabar jong ke jelah. Lada kini kikon nong gendong jungi, kabailet kabaiwan don, jakam tip kelade bat sangeno, namar ke jimbam shimkia jong ke sorkar jelah. Toya penbek ke jingnya bakla ka don be hang nono belai kamnya nai le klung dei namar kata kadau ko ki pai babe ni snow snei yeki kon gikti ki jonga ki jongpi upai ba un pin scam ni kata upai ba un pin tigna bat pen nang i nang ni sakmat ye ka kam kabangingin le ko ki pai ba ngin haban pha yau ni u kertong ujungi uni undang elam ujungi bong le chepo parliament sibun ba ki kam ki bau hapan le o unde bamlong uba thia si em un hapan le chiti ban putin ya ki jinge ki bamangi gajah penrio ye pindo ki samla puli ki pindo jinge ki babun ki samla puli ki khon ki kti ki jongi ki balapan saya no tang masendep BSc become namar kejing kloy juga sorkar ban pediang ya kata ke polisi bala pak nang thi na Port Delhi ya ini orang gue mati di bawah kita bah kita nak kumpul ada dia sendiri bukan siapa bukan sesuatu di iwe saya sih nak sama sekolah ini ini kalau kita boleh kian punya kumhawa dengan siapa ni Bin im Kari ha